Tribunal Constitucional mi uyarjun habeas data mañakuita. Miguel Arévalo Ramírez kay amachakuita mañarjukurja achka willakuj wasikunapa kontrampi. Google empresapa kontrampiwan. Narcotráfico uchamanta tumpaska kachkaptin, hatipayninkunata chihirirachiskan kurayku. Paymi mañakuchkan willakuykuna junjaypi ñajipananpaq derechota. Denunciaqmi mañakuchkan willakuj wasikuna hinallataq Google sutinta chinkachinankupaq. Willakujkunam huk suyukunaman riqsirqachirqaku narcotraficanteta hina. Ichaqa documentokunatam mana hawachinchu yanhamanta hatipaykuna kasqanmantaqa. Tribunal Constitucional pa hallariqnin kaq salapim sentenciata hispirachimunku kaynata nispa. Amachakuy mañakujpa hatipayninkunatam willakuj wasikunapi llamkapakujkuna ruwarjurqaku Ministerio Público, Policía Nacional hinallataq DEA wasikunapi hatipasqankuman hina. Testigukunapa rimariyninwan, fotokunawan, takiska willakuykunawan, huk yupikunawanpas. Niramullantajmi ichapas narcotráfico utaq terrorismo hatipaypi kaq runakunamanta willakuykunaqa lliw runakunapa riqsiyninpim kanan. Hinaspapas runakunapa riqsisqan derecho ukupim qillqasqa kachkan. Junjaypi hipananpaq derechomantañataqmi Tribunal Constitucional niramun kay derecho kanmanmi. Chaymantapas harkayniyuqkunapas kallanmantaqmi huk constitucional derechokunawan ama usuchinankupaq. Chayraykum usuchinakuymanja mana yaykunmanchu. Runakunapa willakuy aypanankupaq utaq willakuyta chihirichinankupaq derechuwanja. Constitución kamachiypa iskay kaq artículo qillqanpa tawakaq inciso ukupi qillqasqa kasqanman hina.